29 октябр дар шаҳри Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави маркази минтақавии бехатарӣ, амният ва кафолати химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Марказ бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маблағи 47 миллион сомонӣ аз буҷети давлатӣ ва маблағҳои шарикони хориҷии рушд омода шудааст. Корҳои сохтмонӣ аз соли 2021 оғоз гардида, соли 2024 ба анҷом расид. Иншооти навбунёд чорошиёна буда дар масоҳати 35 садяк бо тарҳи меъмории замонавӣ бунёд ёфтааст. Зимни муаррифӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки марказ дорои 16 озмоишгоҳи инноватсионии илмӣ таҳқиқотии самтҳои химия, биология ва нодиртарин озмоишгоҳҳои илмии соҳаи иммунология, вирусология, бехатарӣ ва амнияти биологӣ ва криминалистикаи ядроӣ буда барои озмоиш ва ташхиси маводи химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ хизмат менамояд. Озмоишгоҳҳо бо таҷҳизот ва технологияи наву замонавӣ муҷаҳҳаз буда барои гузарондани таҳқиқот, ташхис ва таҳлил дар асоси стандартҳои байналмилалӣ омода шудааст. Ифтихори ҳар як олим аст, ки як таваҷҷӯҳи нек ва таваҷҷӯҳи хосе пешвои муаззами миллат ва олимони тоҷик нигаронда шудааст ва ин дастгирӣ аз солҳои аввали истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба олимони тоҷик новобаста аз мушкилиҳое ки солҳои аввал буд нигаронда шуда буд ва мо ифтихор аз он дорем, ки бо ин таваҷҷӯҳи хоса корҳои худро дар амал татбиқ менамоем ва имрӯз озмоишгоҳе ки мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, озмоишгоҳи сатҳи минтақавӣ мебошад, ки дар он тамоми стандартҳои байналмилалӣ татбиқ гардиданд. устодони марказ зиёда аз 8 нафар такмили ихтисоси худро дар озмоишгоҳҳои пешсафи дунё аз ҷумла дар Сейберсдорфи шаҳри Венаи ҷумҳурии Австрия гузаштанд ва инчунин олимони тоҷик вазифадор ҳастанд, ки аз ин нигоҳи хоса ва таваҷҷӯҳи неки пешвои муаззами миллат тамоми саъи кӯшиш талоши худро баҳри он сафар барнамоянд, ки сатҳи корҳои илмии тадқиқотӣ ва сифати корҳои илмии тадқиқотиро боз ҳам ба сатҳи баланд бардошта ба ин нигоҳ сазовор бошанд. ифтитоҳи озмоишгоҳҳои мазкур бо мақсади амалисозии барномаи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф сурат гирифта, барои иҷрои саривақтии таҳқиқотҳои бунёдӣ дар илми ватанӣ замина мегузорад. Бо ифтитоҳи озмоишгоҳҳо қадами муҳиме барои таҳкими амният ва иқтидори илмӣ на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар тамоми минтақаи Осиёи марказӣ гузошта мешавад. Бо мақсади густариши ҳамкории байналмилалӣ ва дар сатҳи стандартҳои ҷаҳонӣ иҷро намудани корҳои илмӣ таҳқиқотӣ, марказ ёддоштҳои ҳамкорӣ бо Институтҳои физикаи ядроии Ӯзбекистон ва Қазоқистон ба имзо расонидааст. Иншооти замонавӣ ҳамчунин хизматрасониҳои озмоишгоҳҳои худро барои кишварҳои минтақа пешбинӣ намуда, дастрасии таҳлилҳои босифат ва таҳқиқотро барои ҳалли масъалаҳои марбут ба амният таъмин менамояд. маҳз таваҷҷӯҳи сарвари давлат буд, ки маркази мо бо асбобҳои замонавӣ ва нодир муҷаҳҳаз гардонда шудаанд. яке аз чунин асбобҳо дифрактометри рентгенӣ мебошад, ки ҳамтои он дар кишвар мавҷуд нест. ин намуди асбоб замонавӣ буда хусусиятҳои хоси барои муайян кардани минералҳо дар ҷинсҳои кӯҳӣ, инчунин маводҳои химиявӣ ва пайвастагиҳои органикӣ истифода мешавад. мо барои ин ғамхориҳои пешвои миллат якҷаҳон сипосгузорем ва кӯшиш менамоем, ки дар амалӣ намудани ҳадафҳои ҳукумати кишвар саҳмгузор бошем. маркази муосир ба ҳайси платформа барои табодули таҷриба, гузарондани конфронсҳо ва семинарҳои илмӣ дар оянда хизмат намуда, барои ташаккули ҷомеаи илмӣ, ки ба ҳалли масъалаҳои амнияти ҷисмонӣ ва пешгирии паҳншавии маводҳои химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ равона шудааст, саҳм мегузорад. дар ин ҷо ифтитоҳи маркази мазкур афзалиятҳои стратегӣ ва дарозмуддати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар таҳкими амният ва рушди илм дар минтақа инъикос намуда, инчунин садоқати кишварамонро ба ӯҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи паҳн накардани аслиҳа тасдиқ мекунад.
برای دستگیری عالمان جوان 12 جای خواب مقرر شده است که شرایط مساعد گذراندن تحقیقات و تبادل دانش بین عالمان از کشورهای گوناگون فراهم می‌آورد. مرکز دارای 4 سیمخانه مخصوص میباشد که در آن نمایندگان مقامات حفظ حقوق و نهادهای نظامی آموزش گرفته در ساحه مقاومت به تهدیدها که به سلاح قتل عام و تروریسم شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی علاقه‌مندی دارد، دانش و ملکه خود را بلند می‌بردارند. برنامه‌های تعلیمی برای به تکمیل اختصاص فرا گرفتن متخصصان از جمهوری تاجیکستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی پیش بینی گردیده است. از این رو این مرکز یکی از بزرگترین مؤسسه‌های منطقه‌ای برای آماده‌سازی کادرها به مهم دانسته می شود. بعد شناسایی با شرایط انشاءات، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به کارهای ساختمانی و وصل و نصب تجهیزات آزمایشگاه‌های مرکز بهای بلند داده برای استفاده ثمراناک بهره رشد و تحکیم علم تاجیک و معرفی نمودن دستاوردهای عالمان تاجیک در عرصه بین‌المللی توصیه‌های سودمند دادند. پس از مراسم تنتنوی افتتاحی آزمایشگاه‌ها، سرور دولت محترم امامعلی رحمان با 5 لایحه نوی ساختمان بناهای مرکزهای علمی تحقیقاتی شناس شدند. اطلاع داده شد که 3 لایحه در اساس همکاری جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین روی کار آمده است. لایحه‌های مذکور نه تنها با مقصد انجام دادن کارهای علمی، تحقیقات مشترک، بلکه در مستحکم نمودن دوستی مردمان دو کشور دوست در دایره ابتکارات یک کمربند یک راه مساعدت می‌نماید. لایحه بنای انستیتوت علمی تحقیقاتی اتومبیل‌های نوی برقی از 3 آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی بنا 2000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. در انشاءات سیمخانه‌های تعلیمی، مرکز تعمیر ماشین‌های برقی، آزمایشگاه تشخیصی تکنیکی، آموزش قسم‌های علاوگی ماشین‌های برقی، مرکزهای تحقیقاتی، کارکرد و کارگاه مأموریت، تالار تعلیمی با 150 جای و آشخانه با 60 جای نشست آماده می‌شود. بنا دارای حجره‌های آموزشی زمانوی و اینتלקتوالی با تجهیزات پیشرفته تعلیمی مجهز خواهد شد. لایحه بنای مرکز اکسپدیسیا و سنجش‌های سریوقتی معدنی از 2 آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی آن 2500 متر مربع خواهد بود. در اینجا مرکز اطلاعاتی مجلسگاه با 30 جای، حجره‌های کاری و آزمایشگاه تحلیلی شیمیایی، تحلیل خاصیت‌های موادها، حجره ریاگنت‌ها، نگهداری باقی‌مانده‌های ماده‌های خوفناک و زهرآلود کننده جایگیر می‌شود. مقصد از تأسیس مرکز سنجشی و آزمایش کندنی‌های فایده‌ناک معدن، تحلیل و تحقیق کان‌های کندنی‌های فایده‌ناک زیرزمینی و آموزش و تحلیل ترکیب شیمیایی و فیزیکی خاک میباشد. لایحه بنای مرکز علمی تکنولوژی‌های اطلاعاتی از 3 آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی آن 2000 متر مربع خواهد بود. در اینجا مرکزهای اطلاعاتی اداره‌کنی، تالار نمایشی، آزمایشگاه‌های برنامه‌سازی، شبکه‌ای، کابینت مولتی مدیوی و مرکز اداره‌کنی و تالار لکسیونی جایگیر کرده می‌شود. ضمن معرفی لایحه مرکز بین‌المللی آموزشی مقاومت به تروریسم با استفاده از سلاح قتل عام و مواد شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان اطلاع داده شد که آن با مقصد پیشگیری ظهورات نامطلوب جهان امروزه از جمله تروریسم و اکستریمیسم با استفاده از سلاح قتل عام، موادهای شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی و استفاده بر دیگر اصول‌های حاضر زمان به نقشه گرفته شده است. بنای مرکز بین‌المللی از 10 آشیانه عبارت بوده، بنیاد آن در مساحت 40 صد زمین پیش بینی گردیده است. پیش از همه میانداری خش رو به پیشوای معظم ملت میرسونیم که برای بنیاد همین مرکز منطقه‌ای امنیت، بی‌خطری و کفالت‌های خبریه کمک کردن و این مرکز بنیاد شد و مورد بهره برداری قرار داده شد و ما هم کوشش میکنیم که سطح صفتی کارهای علمی تحقیقاتی به درجه بلند دوام داده شود. همچنین امروز معرفی گشت 5 لایحه که یکی از این لایحه و بنیاد فیلیال اگنتی امنیتی شیمیایی، بیولوژی، یادرویی و رادیاسیونی در ولایت ختلان میباشد و کوشش میکنیم که ساختمان این انشاءات به صفت بلند و در مهلت‌های معین شده به سامان رسانده شود و همه این امکانیت میدهد که کارهای علمی تحقیقاتی در سطح بلند به انجام رسانده شود. لایحه 5 بنای فیلیال اگنتی امنیت شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در ولایت ختلان بوده. ساختمان آن در شهر باختر به نقشه گرفته شده است. بنای مذکور از مجموعه بناهای 2 و 3 آشیانه عبارت بوده در مساحت 12 صد زمین بنیاد می شود. در بنای مذکور ساختمان آزمایشگاه، حجره‌های کاری برای کارمندان ساحه تامین بی‌خطری یادرویی و رادیاسیونی، تالار مجلسی و سیمخانه‌های معاصر مجهز پیش بینی شده است. اطلاع داده شد
که ساختمان بنا و مجهزگردانی آن از حساب مبلغ‌های بودجه حکومت جمهوری تاجیکستان و آژانس بین‌المللی نیروی اتمی عملی می شود. بعد شناسایی با لایحه‌های انشاءات بنیادشونده، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با مسئولین برای نظارت اجرای با صفت کارها و جلب متخصصان محلی دستور و سفارش‌های مشخص دادند.